gukorera leta ya Kongo niko gukorera satani nukuri. Satani uzikorera ikaguta hanze, satani uzikorera ikakugaragaza, satani uzikorera satani ntakubikira ibanga akamaguma gusa akagushongereza ngo komeza ukore bino ejo akama kwanika ngo Imana ntabwo izisubiza icifuzo cawe direct, izibanze gaca kuri headquarter y'ikibazo cawe ikagikundura ikakirandura ikagisenya ikagikupa ikagitema, hanyuma muri wo kazumva utangiye kugira amahoro kubera ko hari Imana akoreye headquarter y'ikibazo cawe. Kureba cano nico kimwe no gutegera ijambo ry'Imana mu kanisa. Ijambo ry'Imana mu kanisa rizarigera bamwe bagasohoka bagahagarara hanze, muzabibana mu kanisa yanyu. Hari bamwe baza bahagarara hanze kandi uko nukuri. Hakaba nandi makanisa baje kubwiriza kubera ko bazi ko iryo jambo ridakunzwe na benshi bagakinga imiryango ukabura huca ukaritegera ku mbaraga. Ariko twebwe kuguha ikiganiro cacu tukubwiye ngo kirebe by force, oya, nubishaka fungura iyo link, nutabishaka uyihorere. Impamvu mugira urwango mu mitima yanyu ukabona cano ya mugenzi wawe ya mwene so ukayifuriza ibibi, ahubwo ukanayangisha n'abandi bantu ngo bakaza bayireba. Nta bintu by'urukoza soni biza bicaho, nta bintu biteye isoni biza bicaho, nta biteye sesame bizotumuruka biza bicaho. Ndagusuhuje, kwifurije igitondo ciza wewe bukeye ndetse nabugorobye, kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye, ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi, ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda, ukuye mu bifobagana ibyabo, turamukije abantu bari ruguru matongo yabasekuruza mu bibanza byaba mu matongo yabase mu bibanza by'abasekuruza, kuko gabasekuruza nibo bahabanjije. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze barinde, ikomeze yagure ibyanyu. Turamukije umuryango wa M23 AFC twirwaneho, Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde aho muri hose muzagere ku ntsinzi. Dutewe ishema namwe. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, aho muherereye hose, abantu mufite umutima wa kimuntu, abantu mufite urukundo. Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Ariko by'umwihariko turamukije abakristo biri kanisa. Abakristo biri kanisa bari mu mpande zose zine z'isi, aho muherereye hose, Imana ibishimire, Imana ibaho umugisha kandi Imana ikomeze ibaheze ibyiza, muva mu byiza muja mu bindi. Ni bya bindi ngo twavuye mu bwiza tuja mu bundi, kubera ko muri abantu b'agaciro cyane. Wewe wirubuye muri kanisa, habe nawe wahasengeye niyinga ukumva ntunyuzwe naho, aho wari uvuye uzobabwira ngo iri kanisa ryarakoramukije, ndetse nawe wahasengeye kabiri gatatu ukaba utarirubura. Hano hari intebe iriho ubusa itariho abantu, ngwino uyicareho, umwanya n'uwawe rwose. Iyo ntebe ni yawe. Tugira abakristo baza basengera ahantu amezi 3 ngo ko baragenzura batarirubura, ntibagaye ntibashime, bakaguma nyine gusa bakaza, tutabafite mu gitabo cy'ikanisa, tutabafite mu gitabo cy'umuhana, ukagira ngo nabashitsi baharaye kandi ari abaturage baho ngaho. Bivuga ngo tugira abantu baza bareba ineza buri munsi, bagwana n'umutima wo gukanda sabu, umutima ukabarya, bakarwana n'umutima umwe kanda undi bireke, undi agakanda agasubira akavaho. Nimba utanyuzwe n'iryo kanisa nukuri guma muri ryawe, ni amahoro rwose. Buri muntu wese agomba kugira ikanisa abarizwamo, ariko biba byiza ubarijwe mu makanisa menshi. Amakanisa yose karavuga ibya Yesu, nuko gukandaho ntaco bisaba, nukumasha gusa ukavuga ngo reka nshigikire mwene data, reka ndeke gukomeza kumuha views nyinshi, saba ari nkeya. Ako kaniza nkibaza kakanyobera, kwamusanga video y'umuntu ifite views 10,000 ariko sabu ni 2,000. Kivyo 10,000 mwamurebye mumukandiyeho, nta musoro, umuriro nti woshira, inite ntizoshira, telefone yawe nti yosaza vuba. Ni ibintu byoroshe cyane kandi ni ibintu rwose by'urukundo. Ni nawo muco mwiza, ugasanga ahubwo wowe umunyamurenge utanumva n'ikinyamurenge wakanze ku mugabo w'umuzungu utanazi, ngo kubera ko gusanga agira ngo
wagira ngo uturirimbo twiza utahawe numva, ngo ibiganiro biza utahawe numva, ngo bayambaye neza nuko. Ariko ibyo ngibyo nta kibazo, umuntu azagira amahitamo yiwe akagira aho abarizwa, nta rubanza rwose. Ariko twebwe ko turabasaba tubinginga, kurya Paulo yavuze ngo kubw'imbabazi z'Imana muza mutureba munaduhe sabu, munadukandireho, twagura umuryango. Ubu ni ubutumwa, iri jwi hari aho riza rigera rikagira abo rifasha, rikagira abo rigirira neza, ukamusanga nyine umuntu. Ubu butumwa ndi gutanga ni ku bwa bishop runaka, ni nk'amatangazo yandi yo kumenyesha uko ejo hanze hazaba hameze, ntimuzosohoke no kureba amakuru kuriya ni byiza. Gutaha nimugoroba bagera mu rugo ukumva amakuru kuri televiziyo y'igihugu canyu cyangwa se, ariko bibisigaye besha ubu nyine. Nabonye bibisigaye ko inkuru zo kubesha isigaye bikabantu bakiriho nuko. Ariko ugasanga uraje umaze iyinga mu muhana, tuza amakuru ari awurimo, tuza bagize ibyago, tuza bafite ibirori. Ariko si ngombwa kumenya bafite ibirori kuko ni ibintu mupanga, ariko ntuza bagize ibyago, kuko ibyago twese biratugwira kandi ntawe uzubihamagarira, nta n'uzubipanga ngo yaye ngo je ngo rukabizombeho ngo na kabiri. Twese turabyuka tugasanga niko byagenze. Kuba rero ubarizwa mu muhana utaza amakuru awurimo, nushaka uzowuvemo kuko ntacu ubumazemo. Ninko kuba mu muryango utazi gahunda y'umuryango, babara ko batagufite. Nuko nguko ibyo ngibyo twarako tuvuga birimo igisirimba, birimo amashimwe, birimo amatangazo, birimo kumenyesha, birimo amaturo, birimo ijambo ry'inkomezi. Ibintu nk'ibyo twarako tubiyegereza kugira ngo muze kumva ijambo muri hamwe, mumeze neza, mufite amahoro yose. General Masunzu yabaye General Masunzu, bamwe nabambwe, abandi yararengana, abandi biriya tacu njewe no bivugaho. Ariko gusa izishuri zaho rwirindi, uriya mugabo yamenye amaraso menshi y'abanyamurenge cyane, menshi rwose. Aba n'abantu bari muri leta sinzi ico mukiyamukora kubona kiongozi mukuru wanyu nkuriya yafashwe ari mu maboko atarayiwe. Amaboko atarayawe nicagiye ko kumwe kuba gufasha hano kundi gufasha hano, baba bakwangaraza, bakusunika, bakugira gutya. Gukorera leta ya Kongo niko gukorera Satani. Nukuri Satani uzikorera ikaguta hanze, Satani uzikorera ikakugaragaza, Satani uzikorera Satani ntakubikira ibanga. Akamaguma gusa akagushongereza ngo komeza ukore bino ejo akama kwanika. Iyo niyo leta ya Kongo kuyikorera, niko gukorera Satani ukuri. Mutekereze kabiri banyamurenge bene wacu, ira leta muyiveho ntibakunda, irabanga, ibishaka kubakoresha gusibya inyungu zabo. Kuri iyo umuntu agukoresha mu nyungu ziwe ukabitahura, biba byiza kwitandukanya nawe. Ariko itabitahuye nyine uzugumukayoba ukagendera mu mwijima. Ariko ibyo ngibyo ni ibyabo n'amategeko na leta yabo. Tekereze kabiri kubona umutwe ungana ucyo bawufasha, na mwebwe muri hasi yiwe ko umuntu bico bazobakorera, mwebwe muzoza muzuka gusa mwumve ngo runaka yabuze. Ariko imfura mugabo yakoze kabisa nawe ari amaraso azayishure. Imisozi abanyamurenge yishe ikita, ijisho rigomba guhorwa irindi. Ariko izo ngibyo zari bituzanye, narinje kwivugira amakuru ameze gutya. Ako nakari gaciyeho nabonye kavugishije abantu benshi, n'amatora ya Tanzania yavugishije abantu benshi. Yibye amatora yibwe, yanyuze mu bintu bitari mu muco. Bavuga ko yatowe na 32,000,000, ariko mu kurahira haje abantu batarenze 100. Bivuga ngo ibyo ni ibyabo ntibitureba gusa. Abantu bamwe bazabona bafite amahoro bakigira ibipfu, bakigira abatesi baroha, bagakora ibidakwiriye, bakangiza ibintu byinshi. Ariko nimba hari abantu bazi igihugu, ubusobanuro bw'igihugu, ni abantu bari mu buhunzi. Iwacu ntabwo twishuraga amazu, twari tuzi nimba n'amazu azayishurwa, ntabwo twari tuzi. Twari tuzi ko iwacu amata azagurwa,
twari tubizi, nta makuru twari dufite. Hari uduserivisi dutoya uzi ukora hano mu mujyi ukatwishurira. Usibye ko ino turi nta serivisi nimwe y'ubusa. Kogosha ni faranga, ariko ruguru agazamusanga nko mu muhana harimo umugabo wenda bavuga ngo azi kogoshesha urwembe neza. Kwamusanga abana b'umuhana bose batonze karabogosha, kandi kubusa ntabishuze. Kwamusanga undi nayo ngo azi kugabanya umusatsi ngo na nane makasi. Kwamusanga abana bose n'abantu bose batonze karabagegena kubusa. Umwanya we ukirirwa muri ibyo ngibyo kubusa. Ariko ahangaha akantu kose ibaze ko na toilette bayishurira, kuja gusa kwihagarika kuri toilette barabyishurira, nta kintu batazabishurira no mu kizungu. Rero iyo mwagize ubutesi mukumva ko mufite igihugu mutagomba kukibyaza umusaruro, murababaje. Muzamubaza abantu b'impunzi babiwanyu mwebwe mamuteta, ariko zikubaho nta gakondo, ukabaho nta sambugira, ntaho sogokuru wawe yigeze kuba, ntaho. Abatanzania bari mu bantu nabo batazi iby'intambara, biriya bariko bakora byo gutwika imitungo y'abandi n'amaduka y'abandi n'ibikorwa remezo by'abandi, nariko mbifata nk'umurengwe. Biriya ni umurengwe, biriya ni umurengwe, ni uguhaga, ni ukuba mutazi ico bita ubuhunzi. Mugize intambara gusa umwaka uyu, ibyo bikorwa byanyu byose bakabisenya, mwotekereza. Dusengera twebwe gusa ngo wowe duheza amahoro iwacu. Hari abayarwanira tuzi bigomwa bagakora iyo bwabaga, bamwe bakamena amaraso, abandi bakapfira, abandi bakaharenganira kugira gusa ngo tubone igihugu. Wowe ugifite warangiza ukakivuga nabi, ukagituka, ukangiza ibirimo, nuko mutazi agaciro ko kuba mufite igihugu. Cyane cyane naje gusanga abantu bavuke mu mahoro nibo bakunda guteza akavuyo, kuko nyine ntaho bakabonye. Ariko uzi kwangiza ibintu by'abandi, uzi gusenya n'akaduka k'abandi niyo ko barakamanjanja, kugasenya ibintu biba birimo. Ibyo ngibyo ni ibyanyu. Ariko ibyo ngibyo iyo ubitekereje ubona harimo ubutesi, harimo no guhaga, ngo umutwa yigeze guhaga twika urugega. Ibyo ngibyo byari bihanyuze. Nuko amakuru yo ni menshi hirya no hino, amakuru yo ni menshi, ameza ni menshi, amabi ni menshi, atovugwa ni mbese ibintu nyine nuko byagiye bimera, bamenya byicanga byihindura. Ariko turabwira ngo mukomeze mugire ukwezi kwiza, intangiriro z'ukwezi kwiza. Kuno kwezi kwa 11 kuzabera ukwezi kwiza. Ibintu byagenze nabi mu kwezi gushize iwawe bizokubera iby'umugisha, bizokubere iby'amahirwe. Hari akantu nihaye nsoza ngoma gukoresha mu biganiro byanje kavuga ngo Imana ntabwo izisubiza icyifuzo cyawe direct, izibanze gaca kuri headquarter y'ikibazo cyawe, ikagikundura, ikakirandura, ikagisenya, ikagikupa, ikagitema, hanyuma muri wo ukazumva utangiye kugira amahoro kubera ko hari Imana yakoreye headquarter y'ikibazo cyawe. Ibikugoye ni byinshi simbizi, ariko ntibikaza byama bituma ucika intege, ntibikaza byama bituma wumva ko wihebye, cyangwa byama bituma wumva wabaye umutesi. Abantu b'abatesi ibyanyu byo ntibiza bimera neza. Guteta si byiza, urateta se bageze kukisha, urateta se ufite iki? Muzamureka ibintu by'ubutesi nyabuna, mureke ubutesi. Ubutesi buza butuma umuntu aba igipfu, ubutesi buza butuma umuntu adatekereza, kandi ubutesi buza butuma umuntu adakora nkuko byari bikwiye. Uko niko kuri. Iyo utazi agaciro k'ikintu umenya ko gaciro ico kintu cagiye. Ariko iyo uzi agaciro k'umurima urawuhinga, ukawubagarira, wanateramo ibintu bizanamera, ukongera ukabagara, ugakoramo rwa rukungu udakeneye kugira ngo imbuto zawe zizomere neza. Ibi ngibi mpamvuga abantu bakuze ko barabyumva, kandi kurya umuntu azavuga inkuru akazunguruka ariko wayibwirwa kamayumva. Niko biba bigomba kumera, kandi niko biba bigomba kugenda. Ubu nyine si ngombwa kuvuga ikintu cyose mu izina. Uzukenda zigizage ukubita ikorosi ugira gutya
uwo hayibwira message kamugeraho, uwo hayibwira message zimugeraho, yamara kumugeraho akayumva cyane, yamara kuyumvika mu buza amahoro, akitekerezaho, yamara kwitekerezaho akavuga ngo wow nuko. Ariko ejo bundi narasetse, hari inkuru nabonye yayivuga n'umuntu no kwita nk'umusazi, ngo ari mu buzutse, ngo arahagurutse, ntaca arico, ntaca amaze mu yabikorwa, ntaca ashinzwe, ariko ngo umujinya afite ngo agiye ngo guhagarika ngo yamacana cano se tuyifungura twakogesheje inama. Nta nama umuntu azagisha undi gufungura cano. Umuntu wese ufite impano yo gufungura cano ni ukuri uyifungure uyitambukirizeho ubutumwa wifuza. Ushobora kutambutsaho ubutumwa uhabigisha abantu guteka, uhabigisha abantu gusuka, uhabigisha abantu gucuranga piano cyangwa se gitari cyangwa se drum, uhawigisha gukora amashanyarazi, uhawigisha gusenga. Ni mufungura amacana be menshi, impano zanyu zigaragare, cano zigira n'amafaranga, zinatunza n'abantu. Rega ntimukabone abantu baza ku macana mugire ngo baba babuze ibyo bakora. Ngo hariho n'ibigeze kubona avuga ngo ariko shanga ibintu ubamo, ngo wazashatse ngo akazi, ngo kubabuze ngo igihumbi cyo gucuruza melone, ngo igishoro cya melone uzokiguhe. Cano zitunza abantu, ntabwo baza gusa kuyivugiraho ubusa, ngo afate uwo munsi akoresha amatara, umuriro, ngo akoresha aka ni akazi. Rero buri wese ufite impano yo kuvuga cyangwa kwerekana impano yiwe yari yose nayifungure. Hari cana imwe nza nkurikira yo hanze bazabigisha guteka, kandi cana izirebwa bakamata uko hari utazi guteka, gukaranga imboga uko zikaranga sikuri yasa zikaranga biba bitandukanye. Ngo uzanga ukatanga igitunguru, ngo amavuta amara kandi ukamuzanga yarebwe, undi muntu akabyigiraho. Nanje nigeze kuyireberaho umunsi umwe barako bakora igana cyo guteka amagi, mbona ni byiza, ndavuga ati ibi bintu sinari mbizi, reka nanje mbigerageza. Ndabigerageza, ndabyica, ndongera ndabigerageza, ndabikora. Rero iyo udakunze cano runaka tukazuyireba, iyo niyo nama ntoya no guheza. Ikinyereka ko muzamuzireba ni commentaire muzamushiraho, kwamuza ngo ariko ndakwanga, ngo ariko ngo nangicano. Hari ubagushize nk'umugozi cyangwa bagutunze imbonde ngo uyirebe. Kureba cano nico kimwe no gutegera ijambo ry'Imana mu kanisa. Ijambo ry'Imana mu kanisa rizarigera, bamwe bagasohoka bagahagarara hanze. Timuzabibana mu kanisa yanyu, hari bamwe baza bahagarara hanze kandi uko nukuri. Hakaba n'andi makanisa baje kubwiriza kubera ko bazi ko iryo jambo ridakunzwe na benshi, bagakinga imiryango, ukabura huca ukaritegera ku mbaraga. Ariko twebwe kuguha ikiganiro cacu tukubwiye ngo kirebe by force. Oya, nubishaka fungura iyo link, nutabishaka uyihorere. Ugenda ufungura ibiza biguhesha amahoro, ibiza bikubaka, ibyo ukunda. Ibyo udakunda bireke. Nuko iyo nkuru nari mvuze ngo ni ngombwa kuyibabwira no kubabaza impamvu mugira urwango mu mitima yanyu, ukabona cano ya mugenzi wawe ya mwene so ukayifuriza ibibi, ahubwo ukanayangisha n'abandi bantu ngo bakaza bayireba. Nta bintu by'urukoza soni biza bicaho, nta bintu biteye isoni biza bicaho, nta biteye isesemi bizotumuruka biza bicaho. Ariko gusa kubera mwene so Imana ihayimugirira neza, yafunguye cano nyine, nayo yafunguye agacano, ariko sa agacano ni cano. Yafunguye cano avuga ngo reka mpigire naha ndebe ko bizakunda. Imana ikabiheza umugisha. Reka mbabwire kino kintu, ntabwo uzigera uvuma uw'Imana itavumye. Ntabwo uzigera ubuza amahoro uw'Imana yahaye amahoro. Icambere imenye wowe, icya kabiri ushaka amafaranga, icya gatatu usaba Imana guheza amahoro yo mu mutima wituriza. Ibindi byose biza nigeze gufata agacupa k'amazi, shiramo ibigori nka bitatu, ndabihungura mbishiramo, mara kubishiramo ndagapfundikira, mara kugapfundikira nkajugunyira inkoko, ngo ndebe ko ya nkoko irya bya bigori birimo indani. Urusaka rukamaruza rugakubitaho umunwa kuri ka gacupa, tikagira ico kaba.
inkoko kazi kaza igakubita umunwa kuri ka gacupa tigire ico iba. Bya bigori birimo indani bifite amahoro. Iryo jambo umuntu ufite ubwenge n'umuntu ukuze ni uryumva, ariko wowe uravuga ngo sukuri akaravuga iki? Tiwo byumva nyine, tiwo byumva kubera ko bisize biragusize, imitekerereze yawe ntiyo bishikira. Ako gacupa n'ibyo bigori biba birimo indani tubigereranya n'umuntu uri muri Kristo, umuntu uriho urukundo rw'Imana n'amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana. Mumutera amabuye akaza amabuye akaza kubita hano, akaza kubita hano, akaza kubita hano, umuntu agaramye ntanamenye niki yakija mbere. Iyo rero wagize urwango nibwo burozi bwa mbere ubuhaye wakira muri wowe. Ukamusanga umuntu yabuze amahoro ngo cano runaka ngo izirebwa, none nimba ari n'Imana ni igikundira Imana yihaye. Hari abantu bavuga ibyubaka barebwa, hakana n'abandi bavuga ibitubaka bikarebwa. Kurya akazi k'umuntu kose ni kwa kundi abasukari bazaba mu kazi ya Mungu haina makosa. Iki Imana yahaye umugisha urinde wo kukivuma. Nabyo bizabiba ngombwa bimwe umuntu akaba kibura akababwiza ukuri. Naje gusanga mukunda umuntu babwiza ukuri, kuko mwanga umuntu bajenjeka nimba cano ya runaka yayirebwa, ikibazo ufite ni ikihe, stress ufite ni izihe? Uzi ko ari umuntu uzubura amahoro ngo cano ya runaka ngo izirebwa cyane. Iyo muri abanyeshari ku rwego rwo hejuru, ukamusanga ntwasuza mugenzi wawe mu YouTubers ngo agira ngo abafollowers benshi nako sabu nyinshi ngo azarebwa cyane. We wafunguye yawe nshuti yanje, Imana yamuhaye igikundiro. Gukundwa na amahirwe. Ushobora kuntegeka ngo ukunde kubwitegeko kaza mbikwereka kubera ko turi kumwe, ariko mu mutima bitarimo. Gukunda ibyo umuntu akora no kuba gusufite igikundiro mu bantu ni amahirwe y'Imana, ni igikundiro c'Imana. Banyeshari ko murabe imbuto mbi mu bana banyu. Jewe nihushukiraga nareko mbabwira ngo mugira kabiri keza. Hari abo bari buje gusenga mu kabiri, hari abazosenga mu gatatu, hari abasenga mu kane, iwacu basenga mu gatanu na nihinga. Ariko rero ntitwibagiye kubwira ngo mpore abantu babuza babo bari muri situation itameze neza. Imana ikomeze bahumurize kandi Imana ikomeze ibaheze ijyahumure itanga. Mukomeze mwihangana kandi mukomeze mukomere. Ayo niyo makuru yaratuzanye, iyo niyo message ntoya yari tuzanye kubabwira. Reka tubabwira ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.